Sini di Prabowo Presiden borong menang Bikar Angkulsan. Eu pasca wajah sini agi ni ex deputy CM, tak present MLA. Tai eu pasca wajah sini orang ini agi IAM Education, tak present MLA borong menang Citranjun Char. Tai kabang ma tongo sini ro sini tai pasca wajah sini ro ADC ni no ADC hapang ni sini Chief Executive Officer CK Hastini MLA Rangnoti jeng dini program family Peleton ceremony program ni jod to paisa pajak adam sono sini sentra TF ngai tai ngai jeng borong no hambaya paro tai ora pake opai borong menang ro tak present MDC ADC hapang ni abar jod to no borong no hambaya paro karang jeng dini ketal ke MLA mamani abo belake mana masingsa Obri bagai tini je program Faima mane bagai jod to no live lagi hambai Faima jang bagai tai sini jod to TF ni jod to district sini central ni jod to adam tai unit ni jod to adam south north jod to paisa ko jod to adam suno ani khap hurbai nona hambai ma jano ko tai sini yorok buskango sini wa hanu mo thangna hanai basa jak taklai 13 jon MLA ma mane jeng abni sekang mosang ekji hap mosang 18 jona jeng manka di Pramota Bhubagrani netrite tino bo blaki itihas din tino osal blaki nangbali sal abni bagajo mawan subo seng jeng tinoro yabo khak khamotani bai khak khamkamla tinoro chiri soichong target tomoni jeng haikono fulfill thaimaliya kisuta karone bagai haikono chiri baskango sini morang manang MLA rok tai sini ADG hapangni MDC rok pajak borong menang sono borong tongon bagai belakang khas serangga tiap borong nongoi nengka obahai obuno puila Tibrahalo ocini Tibrahati ni lagi obro fast to last pun obahai MLA maya ko bobagarani netrite sing mamni bagai omo kasih kai coba sudina na kosong jar tolong mono Allah ka Allah buddhi sing abo sudina cin dorkar o Tibrahano narana bagai cinta fana bathala bagai je MLA 13 jon MLA mamre blai ke cini kapagam o Tripura hateni cini dofaran bagai tai cini basteni ADC habamo botongo sini MDC rok IAM rok abu bagai jottono hambaya faru obone bagai phai je mandak lai bani bagai a kebo kop kasalamu songo sini ketal ke je MLA borong mana MLA rosung phaisor ma tai khorok noi sok paili ya borong phaya kop jotono letter ju khajak tai sini ADC hapang nino CM sarwa jeng thasi na malai phajan spok rojak phainai sini EM sarwa malai phega Rajesh Tripura sarwai boy malai phege po phanya pok rojak tai sini dei khorong yu phairan jeng khakawo phaipono ang aset pok kaba solak sini jora tisa kom phaipono hanya hai ang jottono kobogo sini ang convener hisabe tininda program ni convener hisabe ang jottono kajak je phainai jotinino Polri khasana bagai budget tongo a budget kini jain bos ka geta thangai malai mannai kono osubida nglak chana nangnara tai sini VIP ri mochin ala rakha special babe tongo abrono jotto taleke chini volunteer nang bojamu sungo tinini o panda first to last panda no ya kare kebo ta putuldi discipline maintain ba khanechen chini discipline suno chini program ro suno maintain na khane abo Sungabu bumi saja ya oi, ciri panda jangan nak coklat thanda bagai. Obo ungkap belaikin nang mani, o panda disiplin kiri orai rok tangtung obo se angnong thani koimung kok kesarmung, obo hai tangtung, jeng tini orang se malai mamani obo se belai rangsak ni bothor ma bahai, o 13 jon lebele, obrong baganyo, jeng bekha, tayang bekha serai khayai. Kabang jeng lukha ini ase khogoi sanamu ya no sarakel sanamu sungo kisya jaga sini kebang mathaka haibono sung bakhara le je mantui jeng tini jenglai jakha jeng next te botor phai sini hasini je 13 jon MLA no timta kaham jeng boro soka jimono a cinta dara tino sini TF jotto jeng ready matane 100% ready khai sini hinang sini future jeng bahai ke basai phaina sini generation to generation sorero abon jeng kaham ke naikulai jeng sudo angtibo panjang jeng oro onek borok state ni employee rok no ang panjang jeng transfer khajani kirija ke kine onek borok khaya ang jeng state de transfer bus khaya Tripura ha 75
abuna asik kiri dopani samung hanyamai tamu khosolai tong tamu bekhasi kondi jong obono asik sawaina ang jotto adung sono tai chiri sar sono kromai ani kok samani oron bothakka Padi hagi sini bisingo tai khoroksa bonong bonang MLA sar phaisa bakia sar Sanjay Manik Tripura sarno biskango stage of high asuna bagi sarno koijao bil logi logi padi sarno risha kai gas rui lamga sabdi sini beri badala volunteer no koijao sar Sanjay Manik jomatia sini bonong bonang MLA bono risha rui lamga sabrani sorry Sanjay Manik Tripura sir Padi hingke sentau inaugural speech khanalai sini trini pandani totha TF ni Borong Vice President totha sini trini preparatory committee chairman Pulendo Debono sir pleasing inaugural speech joto belai ke sarik mi hambai tai ini nio felicitation pandani tuifang borong gunang sini advisor board ni vice chairman Sudanyo Deporma sarno mojora belai ke hambai teiba hambai aparo Tripura motha political ni সভাপতি ব্রহ্মগনাং বিকে রাংখল স্যার বনব দলাইকে হামবাই তৈব হামবাই ইয়াফারো টিটি এডিসি ন নাইকল আরনি সিইউ সিনি সারনো তাই এডিসি ni তিনি উপস্থিত দংনাই EM তাই MDC সাকসং তাই বিশেষকে আং হামবাইয়া ফারো তিনি নিজে প্রোগ্রাম ফেলিসিটেশন রিনানি বাগै जों गबकमानि त्रिपुरा हायुं ग एसेम्बलिनि MLA 13 জন MLA যে তিনি present tongai jotono ani khakupur sibai tai hambai borok yapharo boni logi tinio Tripura mothani ngei phai manjak phainai sini TWF adong Tripura motha adong tai TISF sini kogumani borok jotono khakupur hambai tai boni logi TF Central Committee nengai phainero District Committee nengai phainero Block wise ni je phainai adong ro ang khoroksa bung kulia dono goto babe ang jotono khaku pulsi baite hambai yapharo जों balai khai kepal kaham bisi kebangma ukologo Tripura hayung Tripura no tuidol nai Bidan Sabhani biroधी doliyo honoi जों asugui manmani je जों 13 jona adong aro assembly o manmani abo sini kepal kaham जों abo sudo ishornoya जों boni logi sini buagra ani tuifangbai buagra ni songmabai जों je जों manka abo sini balai kepal kaham tai
hoi sung te du sekang sung o program no khlainya dongani sung usuk jora usuk din prai mas talsa lai talninyo ya pribarza TF je salo bisisa pungo 2022 6 April sini Tripura Employees Federation asemani sini foundation day 6 April lo a salono sung a dinano mo tinini je pandano klainan bagai sung wansuk laimani kintu a salo sini ketal MLA rakno sung available malia poro bibinno samungo bestota tongmani bagai sung a det no defar klai tini jorao o jora o time hai sokpaika hai pano sung TF bisisani bisingono obo hai kai 13 MLA je borom yapari nani tini je jora khlai mamani abo belai kena sung sak no tongtogo ang boni logi joto TF ni je adong go block level unit level district level te central committee ero bai baksa sung joto no khak tongthok lai tong nang khakao engkai sung tini mo simia sini je TTAGC Tripura tai Tripura Assembly o je sung adong rok mamani sung borok bai sal brum jora thukyo sung borok bai sini dofa Tripura sa dofa ni bagai samung tangthani je subai mansa sung yak kong noi tai sini kha bokrok bai ke suwa laine hin sung tini joro kokriwo samai dango isoni tani usame tai bisi bara kok sakla o kisa saman bising tino jotono hai paithak hambai tai o jorao norong li thani ang kaisa kok sanamu sungo TF sini president bini ব্যক্তিগত বিভিন্ন একটা সামুংনি মাধ্যমে তিনিনি দিন সঙ্গবন অরমালিয়া হইতো প্রেসিডেন্ট সং তিনি অরমান হাকাই সং তেবো টংথলাই মান খামো হাইবানো সং তিনি প্রেসিডেন্ট অ্যাবসেন্স হফানো সং যে খালাই মানখা অব বনগো টংফানংথুন বিনি সামুงটংফানংথুন বব খা টংথবই দङनै সং খাखाव আসুক সাवैनो आनि कक समाज जतनो अरन मथाका जतनो खुलुमो ताय हामबाय Oleh hambai sini Vice President totha Tripura Committee Chairman no sung phai tabuk sini Honorable MLA rokno sung felicitation lanye sini moment tu ni bisingti amon bagai sung tabuk